Рамазан айында Кырымдын эр көшесинде ифтарлар кечириле ве бүгүн биздин чеким такымыбыз Жүрчи районунун Айкыш көйүндө болунмакта. Бул көйдө ишимдилик жами жок, шуның үчүн ерлі сакиндер медениет эвинде ифтарга топланалар. В селе Айкыш это первый коллективный ифтар в этом году, который проводят общими усилиями. От этого на мероприятии царит особая праздничная атмосфера. Перед разговением провели молебен, прочитали суру Ясин, детям за знание молитв раздали небольшие презенты. Халқымыздың күшінен yapılған şey bu. Unutulmasın yaş ballar, torunlarımız. Ben özüm 5 balam var, 6 tane torunum var, onlar hepsi bilsinler diyeyim. А в это время для гостей ифтара готовят вкусные блюда по особенным рецептам. Селям алейкум. Алейкум селям. Хош келдіңіз. Зульмира. Не пешіресіз бүгін, не шажахор адамларымыз қысмет олса? Қысмет олса біріншісіне бақла шорба, екіншісіне плов. Насыл плов пешіресіз бүгін? Узбек пловы. Қанша адамға мұны бұл ашыларымыз етеді? 80-90 адама расчет yapayıq. На ифтар в Айкыш собрались местные жители и гости из соседних сел разных возрастов. После заката солнца прозвучал азан, и мужчины поспешили на молитву, а затем все вместе приступили к приему пищи за общим столом, разделив радость месяца Рамадан. Рамазан айы хайырлы болсын, тұтқан оразаларыңыз Алла қабыл етсін, япқан ибадетлеріңіз ондан келсін. Пек қуанамыз, ифтарлар етіп, адамлар çox келіп, қуандыралар. Рамазан айы келгенде жоқ güzel duygular yüreğimizde doğula. Çok kuvанамыз. Оразаларға яшылар çok қатнаша. Бұл бек бізді қуандыра, doğrusunu айтсам. Біз де Алланың ярдымымен бұйылда тұтамыз. Алла çok насип етсін да çok ифтарлар, оразалар кечірмеге.